nguye Afrika. Afrika khaya lami, indlu yokhokho nobaba omkhulu. Zimpande ezingakhe umthothelayo, sibhakabhaka esimnyama esigqamisa mina njengenkanyezi. Wasugcwala inkungu kangaka, kwenze njani? Wasugcwalisa usizi nezinyembezi, isililo mihla namalanga, inhlupheko ngapha nangapha, kanti konakele phi? Wasuthatha abanikazi amaphupho engakofezeki. Kwaphela abantu usuku nosuku, kanti senzeni? Abazali abaphuma beyozamela abantwana babo impilo engcono baphelele emgaqweni. Oh yeah, sengikhalela labantwana baphenduka izidandane bengenacala, kanti bona boneni? Sekubuhlungu, kuyathuthumela izinhliziyo zethu, zigobhoza igazi, sekuyisilonda esingapholi. Lokho kudalwa izingozi ezenzeka emgaqweni ezithatha abantwana abancane beye esikoleni beyozama ikusasa eliqhakazile, nabo baphelele emgaqweni. Ngithi tutu kulabo bazali abadlule kulobo buhlungu. Uthobhala kahle icebo lakhe lingevinjwe, shuthi isikhathi bese sifikile. Mina ngingethuki, nani ningethuki mangithi uNkulunkulu useyawugoqa. Umkhuleko wami uthi Nkosi usubakhumbule laba abadlule kulobo buhlungu, yiba nabo baqinise, bengayeki ukukudumisa bafane noJakobe.